Mayat mati kakatawam di ta cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinakmet mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, Uncle. Amang na awan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ijadyo rabaks kao. Jakmat kabisado ti kun kuditek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapo kay bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisiksay ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga road nga inyalaan kayo iti cellphone, bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko diti lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kada kwada. Awan samot ti mayat. Addan tulat ka di. Aywan. Anta sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makaam mo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawan. Barang makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon. Si Ka Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat nakanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpayso, naglaklakaylatan ngagmay sa. Sayang arag itinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay-an, Uncle. Martin ka anakan, anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni Uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kaya't ko ang makaaliwak sa imot basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't Kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo ba ya? Unak man nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra aksabot nga agpayso ti pulbos kaon. Ay na, kisayang basit. Napuskul unay ta pulbos mo. Samo pa'y laim patak derday tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang bang lumon. Aglalaok tangot mo, Berto. Bang lukas kada pumada. Ada nga min saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purman ni Uncle. Ay, uwi nga raw.
Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man oh. Nay, huwag nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangan na. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kasla namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito ya. Orayin nak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Bertaw, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pa'y. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na daday kan ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nak to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armam kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kayat yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no aginusto kayo adwa. Kayat ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti backup. Manjakaw. Manyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod ni Uncle. No jak kayat, saluan ni Uncle. Oh, saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nakmanan. Salahunan. Nga mauli na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay ti nakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yu kadi tay babae ang nakatakder ija banda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw tilangan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle? Unsamag. Hanggang nay, di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Ay, Martin, uray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asinungay kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me,
Asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Ha? Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampimanaw mo tan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo. Ibagak paiso ngam sapay kumata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamain, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din ata na ilisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayaw. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayaw mga adeng. Tata, mangantayo pa'y Nung okay lang kada kayo. Ha? Ay, kababain samot. Umay kayo kit din tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo uncle. Kwa. Ayos lang, mate. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ha? Ay, no kasta. Pasado kada kayo na dya klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo kuman ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan kwa na. No nga ikidawan nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos angkel. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursunada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan angkel. Ipabusoy kon kada kayo. Bareng makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay, itugtugot mo samat akanayo na ni Jibangkag na ita cellphone nyo, uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain, kaanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kaanakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak meloday, kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot mo ten amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasar, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan? Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwenak ka no, taadda siding dito'y pagayusan tiluak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laeng?
Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Ang madamag ko man laay. Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod nuna. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ang seryoso kanyak. Iso akayat kumit apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tiluak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding taropam. Awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daktaw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo niti balay tinobyam. Di mat iso day jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Ha? Asino nga road? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody Mahal. Kanuwak dagiti kakabagiak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kundana ng itisilad na. Uncle, iso day jay tinobya yaw? Wen, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kasla saan mo't ngay so tayo nakita tayo iday? Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanyak asabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan tinubyak. Tahan na upayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak tirason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na diya Melody na nang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Tiamok akat diya saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namot gayam na diya. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana. Ay, kwa kastamot balasan ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Una lang. Danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danum tinobya Martin. Marigatan sa nga agangos. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak tanapintas. Natayag pa'y. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat kadi sexy. Ore tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto.
Taob di asawa na itinobyak nanang. Ag ina nata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak kaad-ada yun? Nabanog ka adagusan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal. Dandanin samot kan aganak di asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring laing no kabalak pa'y ti pumutot iti 5. Kahit si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya, Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Inot na boss. ha? Apay ngay, Nakadumat sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. isumutlaan ako tong Uncle, gasto sa pagasam. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanen na makasapolitikas ken kwa nakapintas no sinaam. jak amo ti sawag, Uncle. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonia ija ospital. Nairwarmin na nang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan iti balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, ta saan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam nagalon tinabusbus kaw. wan angam sayang ni Sonia anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dahi ta. Tunggalag pasyar kami. Dahi ta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a ginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan niyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan ti agdarasudos nanang. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Siyaklatan atatan. Amo gayam tag design iti balay. Kastimot balay ter aramidon na kita'y veterano karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuybuyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Uwan tatang. Nanta buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga mentay pala may. Sige lang tatang. Awan mo't din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw may anasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fridaw. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispetaw. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawambot. Katwan may
Daanin ata nabayagan na manugang taday jay. Nakaimimot pa'y da jay babae. Manipod nagbali na manugang taday jay, awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Prido kat saan ang naimaot. Apay, anyaman ti binulod mo. Di ka lagbain ngagbulod-bulod. Ay kit manugang tamay. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta. Saka agbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kit lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbagaam jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanen isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? At dapay mo tay may sa apalami. Duati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam, tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu idi, tatang. Diya anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik day jay. Awan to pa in sub-subliw. Dahil tangamin ti madi kanya yung agbulod kayo, ngamahan yung amo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yung kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpaid. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aot-otoan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respitaw. Kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babain yu. Agbubulod kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw si pa nagsasaw na di amanugang mau. Sinaan la ko mga aminin nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo amo nga isublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na di Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpailiak, Lina, anak kao. Agpauit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tamapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Dinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya't yu aya. Oray buludak amarawk. Isublik tumatlaay. Itad kon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya.
amangan no nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga nuna isukat na tiginatang na. Day, ket husto mo jay ginatang kaw anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnit bakit yung pagatang ko, tatang? Saan ang manok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, jay pagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnit baka, tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na kwarta. Inabunwak pa nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko, tatang. Apay ay nga ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas ti ugali yung agina. Pagbalinundak pa yun akusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam di tasandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samag. Wine, ta na minsan lakan mo inusar ni Prido ang manugang ta. Ginawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit? Di ka laagbain. Apal mo na dahita. Tadi mo may tured ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga agbain-bain. Apay, pada ka awan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat, akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli, abirat. Sa uran na kayo day jay. Kusit day nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepemat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipud idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit na dya. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na, abirat. Amangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, han! Tamanipud idi, han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanoy-noyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida Baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumwarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray tadyak pa'y matusaran. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay, manjak. Mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Hinton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sana ayakaw nga agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak. Ag-tricycle laklaangag. Baka mo ka. Paggastusan matyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida tapno libre ti pamasahit Basta ag-tricycle lak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan.
Ha? Karyaw! Just kimot na yung motor. Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayab metal niya. Ikaw, Ala ka, nadadaulan ti sango ti motor. ikaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor na rasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak, tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at meten lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Wen, danag mon aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makiriyon yon ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay ateriyon niyaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo at awa malugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausarin tayo alugan Tauray siyak tagmanehaw. Kawa nga rudlogan tayo. No kaya mabulodem tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, wait. Nasingpot na dyan manugang kaw. Sigurado, apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Huh? Saan? Masadutak. Nagsuswapang mutla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunamutlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong Tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sa nabala ita ininayadag tagmanehaw baraok. Uray inayadan nyo tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matay. Saan kayo madasigod nga imount? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, jay lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw, ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair Tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, Pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige Tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, san kwa lugan dayta. Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw paray. Tay gayim ti anak ko paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At nangamin na pananda. Iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti napananda. Kaya't nangat ay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang haribulaay. Agpaisaw paray? Wen paray. Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wud paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ayun Oray saan ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat.
Basta'y sublimadagos tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay, un paray. Isublik ba't lang ti malam na? Ang ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada. Dua pa'y ti pakitakin ka alisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, to'y binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasulan dakmet tayo na karnaparak ka na. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan na bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo da para iskaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim pabulod na. Ay nag-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare, sapay awanan di gayem ti anak ko. Nagpukawan. Anya? Kat kasano nga rudan? Si ka nga rod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si ka tinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangan pa'y nga rod iti sangaribo ka no kuna nila kay ikaw. Ha? Ay, pasensya mare. Jak sumurot. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyog mo. Ang jakmet nga ron amot ti ayanan. Uray ti anak ko, di na amot ti ayanan, tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, paray. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't natangami na binulod. Tulungan na anak ka. Anya nga tiyaramitak. Mabalod akong butay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mangala tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak ka. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya day ta, paray. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyamanak. Kunak no mabalod akaw ni tiagnanayaw. Pag nakmam day ta napasamakan ka, Karyo. Day ta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Uwan nga ron ba kahit? Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti day ta napasamakan ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit mo't lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saanay? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, Karyo, E karim, adi kan agbulod iti urayan niya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom wenno lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Uwan bakit? Promise. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam.
Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang dinakmet mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw, dabantayan nyo tayo mulayo, Uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Adda ijajura bakskaw. Jakmet kabisado ti kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mo't insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmet ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaun. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English'n dak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulat ta ka di. Aywan, adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya nga'y taramida kijay. Kasto na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ditan talakayak mutan. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat na kanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpaiso, naglaklakaylatan ngagmay sa. Sayang nagtinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Wan ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay an, Uncle. Barten ka anakan. Anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo saan atila ipaparamid mo? Wan nanang, kayat ko ang makaaliwak saymot basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Unak man nakapulis ka Martin. Apay mo takas tatilang Amberto. Right. Apay kada ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra aksabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patak derday tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas kada pumada. Ada nga min saraken may ijay sentro ipag. Iso anasken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti porma ni Uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakanulin.
ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man, oh. Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kasla namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito ya. Orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom ka dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkursunada day jay ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagtayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nak to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabut-butan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armom kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kayat yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo adwa. Kayat ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso aka sa pulak ti back up. Manjakaw. Manyaman din ang agkaon. Apay, di ka pa'y lang nadidigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod ni Uncle. No jak kayat, saluan ni Uncle. Oh, saan ka di, Uncle? Sa mapanta niya. Kuyugan nakmanan. Alahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa'y tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay tinakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yung kadi tayo babae ang nakatakder ija e banda. Ang di namat kaingingas tayo aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Uwan nga agpaisaw. Nagandayaw tilangan na itimpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle. Uwan samag. Hanggang nay, di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Martin, oray na ka! Martin! Nay, adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di.
Nagpintasan na ito ang babae. Kwa, adeng. Ibagak tiyag paiso, Wan, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay, umuwan, tata. Ngampim manaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampim manaw mo't. Ibagak tiyag paiso, Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kadwam, adeng. Ngamen, nakita na to'y kadwam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadwa, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain, gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Pasensya kayo, mga adeng. Tata, mangantayo pa yan. No okay lang kada kayo. Kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod da kayo ti makaamaw, mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo, Uncle. Kwa. Ayos lang, mate. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta, pasado kada kayo na dya klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB, tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no, ti mangiad kanyak. Anya, sigurado kayo ni ti dadya, Uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan ko na. No nga ikidawan nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos, Uncle. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan, Uncle. Ipabusoy kon kada kayo. Bareng makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay, itugtugot nun samot akanayo na ni Jibang kaglay ta cellphone nyo, Uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain, kaanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kaanakan? Diyak kasapulan ti kadwa. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak meloday. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot moten amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara meloday. Sigurado ka kadi? Nagbiitan. Di ka nga taagbabawi. Adda nga mintay pagsasao. Ababalwanak ka no. Tada siding dito'y pagayusan tiluak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag ko man laay.
Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod nuna, nauma akon iti kataebak a karelasyon. Ngamin, awan oray may saan ng seryoso kanyak. Iso akayat kumit apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tiluak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo na ako saan. Jakun makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang ngarod nga aladan yun Uncle. Jakun paluspusan ka anakan. Kuyugandak daw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobya. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinubyak, Martin? Sino nga road? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, isuday jay tinobya yaw? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kasla saan mo't ngay so tayo nakita tayo idi? Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay ngay adi yung imbagbaga kanya kasabali di nakita tayo idi. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody idi. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Tahan na upayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak tirason no apay apimanaw ka iti dayling aldaw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na di Melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Ti amok akat jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namot gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Naimbag nga, orasyon. Nana. Ay, kwa kastamot balasan ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Oo, nanang. Danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danom tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto, nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa'y. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat ka di sexy. Ore tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Bertaw. Taob di asawa na tinobyak nanang. Ag inanata pa'y Martin, nabanog ako nga
magmag na. Saan ta pala nakaad-ada yun? Nabannog ka adagusan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kastyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal. Dandanin samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring lang no kabalakpay ti pumutot iti 5. Kahit si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya, Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, inot na nay boss. ha? Apay ngay, Nakadumat ti sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. isumot la anak ko tong Uncle, ala gasto sa pagasam. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. jak amo ti sawag, Uncle. Ada ka pa ilaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na nang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan iti balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, ta saan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam nagalon tinabusbus kaw. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mat lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a genubiam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan niyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan ti agdarasudos nanang.